Teman-teman, wah, ternyata di depan aku nih ada ondel-ondel teman-teman. Wah, ternyata ondel-ondel abang None. Wedi, jingkrak-jingkrakan teman-teman, lucu sekali teman-teman. Wah, mau kemana nih dia ya? Waduh, rupanya mereka nih mau balap lari teman-teman. Waduh, ayo, wah, jalannya kemana teman-teman nih? Lah, seru sekali teman-teman nih. Wow, tuh kan, teman-teman pasti lihat kan, tuh ada ondel-ondel. Tinggi besar teman-teman. Wow, seru sekali nih. Aku gimana teman-teman nih? Ayo ondel-ondel, mulai kita jalan-jalan santuy. Lah, kok teman-teman? Wah, terbalik teman-teman. Ondel-ondel ini jalannya mundur teman-teman. Wah, pada kemana nih teman-teman? Wah, si ondel-ondel. Waduh, abang ondel-ondel jalannya rupanya mundur teman-teman. Ih, seru sekali itu teman-teman. Tuh kan teman-teman. Wah, ternyata benar teman-teman tuh. Ondel-ondel lucu banget tuh teman-teman. Wow, jalannya mundur. Seru sekali teman-teman. Ih, rupanya baru kali ini aku lihat ada ondel-ondel jalannya mundur teman-teman. Ya, ternyata goyang-goyangan dia berdua teman-teman. Ih, seru banget. Wah, lah, ya teman-teman. Wow, rupanya dia maju mundur teman-teman ya. Ih, bisa joget. Wah, teman-teman, ternyata di sana seru sekali teman-teman tuh. Ih, ada ondel-ondelnya. Ya, bisa joget santuy. Wah, lah, teman-teman. Lah, kenapa tuh teman-teman tuh? Ya, kok ondel-ondel sampai oleng teman-teman? Ya, rupanya aja teman-teman. Waduh, seru nih. Ya, waduh, ya jatuh teman-teman. Ini, ya. Lah, lu bang ondel tuh. Wah, udah jatuh duluan tuh teman-teman. Ya, Po. Waduh, Po. Waduh. Gimana sih Po ceritanya nih? Waduh, sampai jatuh teman-teman. Wah, kagak ketahan dia sampai jatuh gujak-gujakan teman-teman. Ya, Po ondel kasihan deh.